Aikari itura ria Lakeview kaunti-ini ya Naikuru ni marokeirwo ni ndeto ya kieho muthi kiroko kurumira gikuo kia mundurume omwe uria ukorirwo eiteire runyanjara-ini rwa nyamu rwa Naikuru. Undu uria uri na kiriga makiria gatagati ka aikari a itura riri ni uria mundurume ucio arahotire kuingira runyanjara-ini ruu thengia wa ruo ukorwo rugiteirwo na njira nene. Ilikuwa around 10 am asubuhi. So the time naishi next to game park, kuna mtu alikuwa amesimama hapo kwa fence ya game park. Then akaona mtu kama amejihang, akaanza kuita the crowd, sema kujeni muangalie kama ni mtu amejihang ama mimi ndio naona vibaya. Zakaria Robert ta uria mundurume ucio arakurikana onekanire ria muthia kiuma wabici-ini ya cibũ wa itura riu kuria etĩtwo ni cibũ kurumira makaya kuma kuri mutumia wake maũkorwo akimuhũra haro ya ihinda kwa ihinda. Mwiri wake riu uigitwo nyumba-ini ya kuiga mĩrĩ ya Naikuru kuria wetereire gwikwo uthuthuria wa postmortem. Handu-ini ha Kameme TV, Njĩta Kamau wa Mwangi.